Mahairoisingna matam sana phi thidravadi school singna legal action lawkhatpa yai Supreme Court. Mahairoisingna matam sana phi installment sing thidravadi school gi management singna ain gi oiba action lawkhatpa yai haina laibak asigi Supreme Court na mayek sengna sengdorokre. Pawasina hai Supreme Court ki order adugi matunginna private unaided school singna mahairoising gi ahal laman singdagi masagi lokpham thokpa school singi fee sing lawbada state singna athingba piba yaroi adumakpu karigumba parent amana tam 2020-21 gi oina annual fee sing thibada khudong chadaba mayok nari haiduna school singda wakalaklabade parents sing aduna thengnariba khudong chadaba singi yenglaga school management singna warep lawbada tongan ba mawongda lawgadabane. Covid ki pandemic na maram oiduna lockdown tawba yauna miyamna thengnariba khudong chadaba singi yenglaga state laingak singna school fee hanthan ba natraga matam thengthana lawnabagi matangda notice thorakibagi mayokta private unaided school singna appeal kaya mathang manaw naina file tawrakibani haire. Panba yabade parents kharana school fee piu yadabaga mari lainana advocate komi chauko mahut singduna school management singna apex court asida amukhana wakalakibane. Napki personnel ama yauna miyoy ane narcotic cell na brown sugar ga konna fare mayai ka ba drug lalonba miyoy sing faganaba laidiba narcotic and affairs of borders NAB gi personnel ama yauna miyoy ane narcotic cell Imphal East amasung Youth Athletic Development Association yadagi thomi singa loinana fare haide. Press na narcotic cell Imphal East tagi phangba pawgi matungina de ngarang nungthil pung 3:30 taba matamda Imphal gi Chekon tribal market area da drug lalwon bakhara laire haibagi pau phangbadagi mafam aduda SP Imphal East ki Thaupuri ba Herojit ki mijang makhada narcotic cell Imphal East ki OC KH Devakumar na lutsingba narcotic cell amadi yada Khetrigaw gi apunba tim amana mafam aduda sangsin-duna thiba humbagi thabak sathaki haide thiba humba duda hata Golapati dagi MD Yunus Ahmad chahi 19 apokpa MD Kayam Ahmad hairiba miyoy ase brown sugar gram 315 ka konna fagat khe miyoy ase wahong pahong sathabada mahakna haidorakpagi matunginna brown sugar singadu napta thabak tawba M captain ko ba miyoy amana mangonda yonana ba pirakpani haina phongdokhe masigi matungda narcotic cell Imphal East ki team maduna M captain hariba miyoy ase ge khongul lirakpada Imphal East ke palace compound da laiba MSFDC manaktagi fagat pangamkhe fagat miyoy ani ase ain gi oiba thabak lakhunabagi damakta makhoidagi phangliba brown sugar singa konana Porompal police station da ngarang khusinakre haide sokpa yadaba Langol Reserve Forest manungda abonmai gi haksang lairol chanannabagi lampi naba mukasu hanna laingak taksilakre Reserve Forest oina ngak senduna lairiba Langol ge sarukta tamthiba mihata hatok pikraba athwan abonmai ge asi bhaksang lairol sanpham ge lampi naba JSC masung laikhidrabagi imung manunggi maikeidagi Manipur lengakta amukasu hanna haijarakre Manipur lengaki maikeidagi kanamatana sokpa yadaba Reserve Forest oiriba Langol ge manungda abonmai gi asi bhaksang lairol chananaba lampining bagi apamba phongdorokre adubu Forest and Environment Department ki maikeidagi de lairol chanpham lam Reserve Forest manungda piroi haide pausi asina phangba paugi matungina de Langol Reserve Forest manungda Athuan abonmai ge Memorial Park semgatnaba foot hompu sangba foot nifu park pa lamama pibi na bahaijarakhe adubu Forest Department ki maikeidagi de Reserve Forest area da karigumba makhal amatage thabak paikhatpa yaroi haibaduna athingba thamkhe sairak asida Manipur lenga ki maikeidagi Athuan abonmai ge lairol sanpham oinaba Langol Reserve Forest manungda foot kun sangba foot kunithoi pakpa lamgi saruk pinaba mari lainaba authority da khangalakpa laire haire hiram asigi matangda Forest Department ki phangba pawgi matungina de Reserve Forest area da lanai gi natraga kanagumba kharagi khudong chanaba lam sizinabagi ayaba Ministry of Environment and Climate Change na pide aduga Indian Forest Act 1927 amasung Forest Conservation Act 1980 ki makhada forest ki lamsing kananabagi damak Reserve Forest ni haina lauthokraba mafam singda makhal amatagi chakhot thaurangi thabak paikhatpa yadabagi achetba phirep lai pawasina hai Manipur lengakna namduna
लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट के मनुंग लेखिद्रबा अबोनमाई गे लैरोल चननबा लम पीबा तारबसु दि रिजर्व तौबगे मतम असि था तरुक चंगे मसिगी अयाबा से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की अयाबा लौरबा मतुंगदा नॉर्थ ईस्ट की ओइना सिलोंगदा लैरिबा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ना अयाबा पीगदबने मदुना अयाबा से सुंपी पीगदबा मानदे मदुना मणिपुर लेंगा की माइकेदगे लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट मनुंगदा अबोनमाई गे लैरोल चनफम अमदे मेमोरियल पार्क सेमगतनबा मफम पीनबा होनरिबा से अरानबा खोंगथांग ने हंदोकपम थोई हाइदे पाव असिना हाई अपुनबा मणिपुर अमा सागतनबा होनरंबा मरैबाक मणिपुर नुंगसिबा अथवान अबोनमाई गे लैरोल चनफम अमदे मेमोरियल पार्क अमा सेमगतनबगिदमक्तदे लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट मनुंगदा नतना मफम अमा मणिपुर लेंगांगना थीरगा निंगथीना सेमगत सागतफम थोई हाइदे मोइरांग केंद्र की एक्स एमएलए पृथ्वीराज कांग्रेस की टोकलगा बीजेपी दा याउख्रे मोइरांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा हाना कांग्रेस के एमएलए ओइरंबा माइरेंबम पृथ्वीराज कांग्रेस पार्टी थादोकलगा ngasi बीजेपी दा याउख्रे महाकना बीजेपी दा याउरकपासी दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट सरदा देवी याउना बीजेपी की मरु ओइबा लुसिंगबा सिंग अमदी अतै थौमी सिंग याउना ngasi चिंगमैरोंग दा लैबा क्लासिक ग्रांडे गे डायनेस्टी हॉल दा हराउता यामना ओकपगे थौरम पांगथोखरे ngasi की थौरम अदुदा एक्स एमएलए मैनम पृथ्वीराज ता चीफ मिनिस्टर न बीजेपी की थंबाल यकपा लेंयान फी अमदे बीजेपी की तुपी उपतुना बीजेपी दा लाइमिंग लौबगी थौरम अदु पांगथोखे थौरम अदुदा हौजिक मोइरांग केंद्र दा बीजेपी की एमएलए ओइरिबा पी शरत्सु सरुक याखे लोइनना थौरम अदुदा हौजिक मणिपुर की खोंगचत इम्फाल दा लैरिबा बीजेपी की सेंटर लुसिंगबा कयासु सरुक याखे एनपीपी सिंगजमई ब्लॉक के नौना हांगदोकतबा ऑफिस के थोंगदा सखंगदबा सिंगना अमुबा काली तैसिलमलै था असिगी तांग तरादा हांगदोकनबा सेम सारिबा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की सिंगजमई पार्किंग दा लैबा सिंगजमई ब्लॉक की ऑफिस दा अमुबा काली तैसिंदुना पार्टी की मिंग अमदे सिंबल मुथलमलै मसी ngasi अयुक अंगनबदा वर्किंग चटपदा मियोइसिंगना थेंगनरखिबने पावसी हेक फंगबगा लाकदोरिबा 2022 गे जनरल इलेक्शन दा सिंगजमई केंद्र दा एनपीपी की मिरेप ओइगदोरिबा ओइनाम रोमेनबु सगोटपा यामलबा मियाम थोरक्तुना थौंग अदुबु यानिंगदबा फोंगदोखरे लोइनना रोमेनबु मखाताना हेना सगोटकनी हाइना फोंगदोकनखि अमदि खोलाव कया लाउदुना थौदोक अदुबु पेंदबा फोंगदोखे मासिगी मतुंगदा रोमेन की मखादा हांगबा वर्किंग कमिटी ना सिंगजमई पुलिस स्टेशन दा वाकटलबा मतुंगदा पुलिस की कांगबु लाक्तुना फिबम अदु कुपना यंगसिनखे थंगनबा दुकान सिंगदा लैबा सीसीटीवी कैमरा फुटेज सिंग कुपना यंगलबा मतुंगदा चिंगनबा मियोइ सिंग अथुबा मतमदा फागतकनी हाइनसु थाजबा पिरमखे थौदोक अदु इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइनाम रोमेन मसासु लाक्तुना असिगुंबा थवंग अदुदा पेंदबा फोंगदोखे तुंगदा पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगे पाउखुमदा रोमेन हाई थौंग असि यामना लैबाक मचा तादबगी लिचटने मसी राजनीति की खुद यावबा माले मतुंगदा असिगुंबा थौंग असि चथबिगनो थौंग असिना सिंगजमैगी मियामबु लाना उहनगनी हाइखे रोमेन मखाताना फोंगदोखिबदा मिखल हाइबसी मियामना यानरगा कागदबने नंफु हापु सिजिनरगा कागदबा नत्ते सेल अमसुंग पांगलना मिखल थेंगनबा यारोय मियामना अचुम अरान लेप्ससनु हाइखे सिंगजमई केंद्र की मियाम लाइरिक लाइसु निंगथीन हैरबा ngaktane असिगुंबा मथोंग हुक्तबा थवोंग असिना महाकपु सगोटपिरिबा मियाम की वाखल हंथनबा ngamloi हेना दुम मियाम की सपोर्ट फंगनी हाइनसु महाकना फोंगदोखे।